Selam barıgızga da efirda. Тихо, мен тапшырма. Yo, bulaydı başlamaylar indi kızlar topşırın. Nindi neseydi bu? Men bit aytdim sizga efirda. Siz men mana sizga hurmatli televizor qarovchilar. Ushadimi? Mindi esenlashu. Sizga shundoq televizorni sundirasiz kelib ketgandir, aymi? Hozir biz bu yolg'ishlikni tuzatamiz. Kirgashiyamizda. Selam barıgızga do'stlar efirda. Тихо, мен тапшырма. Evet, siz de bizge qo'shiling'iz. Yaqindagi bir necha minut davomida biz sizning bilan o'ynarmiz, yorishirmiz, ham nindidir bo'lsa life hacklar ko'rsatirga tirishirmiz. Qisqasi, boshlaymiz. Ham birinchi o'yinimiz bizning bunda kerak bo'lacak o'pkalar. O'pkalaringiz bilan sizning ishik og'riq deysizmi? Ha? Barda tartibmi? Qo'yali, kelayli. Sulağız, sulamağız, havalığız, hem tuktağız. Buna şulay tuktağız, sulamağız, tik turğız, şulay turğız, arkadan, nişik, sulu şaldık, Aldık. Sulu şalğanığız işitilmeydi. Normal mi? Tertip mi? Yaxşı. Bizning bar qog'oz stakanlar. Bizning bar skoch, bizga kerak bo'lacak skochdan hozir tilimlarga bularga. Nima? Menga ruvasabi. Biz. Bizga bir ustal kerak. Yo'q, bizga ikki ustal kerak bo'lsa, hozir ikkinchi ustal. Ayda biz olib kelib qo'yingizlar. Ikki ustal. Ayda menimda o'tiramiz. Qisqasi bu ayvir bizga kerak choqmoq yasalgandaymi? Mana. Men mana internetdan ko'rgan edim bu o'yinni, aymi? Sizga haligi stakanlarni kiritirga kerak. Sen de bo'yaldingmi? Endi yarar. Bitini biz bo'yalganmiz. Mana kirib o'tirdi garajga. Bo'ldi, olib qo'yasiz. Ham ikkinchini. Shulay. Agarda buna bulay aytib tiya ekan, qiriga, bulay ekan, qiriga. Kiri olding yangadan. Bunda tiyib to'xtasa yaramay. Bundagina to'xtab qolarga yaramay. Naq shunda kirib o'tirga tiyish. Seniki torroq bo'lgan ekan. Hozir. Seniki kengaytirga kerak birozgina. Hozir. Bayali? Rimon. Bundan. Bo'ldimi? Yo'q, torroq bo'lg'aydi. Opaniqqa kengroq bo'lgan. Bundami ili? Yo'q, tiydi. Yangadan boshlaysan bo'la. Hazırmı? To'xtag'iz. Ayda, birini qo'ying'iz oldig'izga. Shulay aytib. Siz hazırmı qizlar? Ayya. Ayda, bir-biringizga nitmasin, turmasin. To'xta, men boshlamadim bitar. Bir. To'xta, qo'ya, mana bunda qo'y. Narsani? Bilan boshini. Ayda qiz. Sen zifa anladingmi qoidalarini? Ayya. Shunda kiritirga kerak. Yaraymi? 1 2 3 ketdik. Yo'q, ana tiydi. Ati. To'xta, mening tishim. Tishik, hozir bo'lay aytamiz. Ber. To'xta. Ma, senga joyliroqda bo'laydi bo'lay. Ma, senga da shoy ishlari kerakmi? Yo'q. Ayda, ketdik. Davom etamiz. To'xta, ayda yangadan olaysan. Ayda, yangadan. Ketdik. 1 Ayda. 2 3. Ortiq ketdimi? Yangadan. Hoppa, bo'lmadi. Yo'q. Men bulay kechada bulay yuraman. Yo'q, yoramay. Aslida aytmadim, men Aytdim. boshida aytmadim. Kirdi. Ayye, bo'ldi, kirdi. Birov bor opaning, ayda.
Кірді? Yok. Кірмеді. Тәртіп. Тарадан-тарам. Парам-парам-пам-пам. Зәлия жеңді. Мында сенің Екеу үшеу генә. қалды. Үшеу. Ие. Екеу гына болды ма Назифа? Ие. Ұзынырақ айтып қойсаң, нәрсе қазір? Апа білән мен ойнайым ма? Yok, мен жеңілі. Нишләп? Алай дейме, ә? Бер әлі. Сен мұны түкірікләп бітірдің ме? Ие. Нем-нем. Сен қарап тұр, ғаділ болсын бүтін айбір. Ие. Болды ма? Ие. Бол. Buldu. Ие. Sen жеңді. Жеңіл түгіл бұл. Ауыр ойын, ә? Ярар, шулай айтып біздің бірінші орын берілі Миңа. Зәлия Миңа. Зиннуроваға. Миңа. Біз сені біле екібіз жеңілушілер. Біздің екінші орын. Яра, сен екінші орын болсын, миңа үшінші орын болсын. Шулай деп келішеміз ме? Бүліштік? Яқшы. Тәртіп. Бұл ойын білән сіз үпкәләрігізге тренировка ясый аласыз. Әгер де ауырғанда ойнасағыз, барлық бронхта жиылып тұрған нашар мәддәләр сізні юткүртіп, шул әйберлер қубып шығашақ. Уә! Көрдіңіз міз? Яши-яши Зülfət абайығыз енді табипқа да елене башлады. Менің қолда ғап-ғади пластик шіше. Ол ғана түгіл, бар әлі үстелде де керек ярақлар. Бізде нәсі? Тәнәфіс? Сіздер шулай айтып, ойнаған уақытта бір нәрсе қопқалап келе аласыз. Күтіп тұрайық ма сізді? Тезгіне барып келесің, аш бөлмесіне. Анда бірер пешені, конфет мазар. Сіз енді аш бөлмесінде міне? Сіздің қолда міне енді? Ашағыз, аша. Ләкин тіләсе қоя құйып үрмәгіз валшықларыны. Әтеніңізден, әбейлеріңізден, бабаларыңыздан әләгірге мүмкін. Шулай айтып, ғап-ғади пластик шіше. Мұның ішінде бұршақ. Ғап-ғади бұршақ. Біз ошай тұрған, пішіре тұрған бұршақ. Мұна шындай тартма, қағаз тартма. Рахмат, қызым. Бізге қазір кесерге керек әлігі шишәні түбін. Аның үшін керек канцелярия пішағы, ол әйбет болыр еді. Ләкин ол менің мұнда жоқ. Шоңғыра мен бұлайды кесіп қарайым. Қойшы білән. Мотор. Хәм қойшы білән мен аны... Қоға, кестім қара. Қазір кескеннен соң мұны әзірекіне тегізлеп алсаң әйбетірәгін. Сен бет канцелярия пішағы керек аның үшін. Юққа шыққан, топ алмадым қоядыр. Болды. Тегізленді ме? Қазір, әйді мұна мұндай біраз ғана тілімнер ясыйыз. Әйді. Мұна мұндай. Керек біздің зұррақ. Әм тешірі керек бұ яқтан. Ярай ма? Қазір аңларсыз не үшін екенін. Мен білем bu oyunu. Имында бұршақ. Бұршақ саласың, һәм оның ауызына кіріге тиеш, һәм бутылкаға ләк. Дұрыс? Башы ішті. Андай бар бит, андай саталар. Саталар? Ол шынды бегемот. Білесіз ме? Сіз білесіздер. Шынды бегемот, аны 2-3 кіші ойнай, һәм бегемотның ауызын ашырға керек.
анда кнопка бар, һәм бегемотның авызын ачасың, һәм аңа дир нәндәй түгәрәкләр керә. Һәм кемнең шундый түгәрәкләр күбрәк була. Дир шундый уен инде. Хәзер безгә менә моны ябыштырырга кирәк скотч белән. Менә, бөтенесе дә чыктымы? Шешәге. Ничек монсы? Менә. Булды бугай. Тәртип? Менә урта бер җирдә калырга тиеш. Һәм скотч кирәк. Каялы кызым? О. Булды бу. Булды. Калмый. О, күрсәтик әле, кая җибәр әле. Менә, телевизор караучылар. Күрәм? Күрдегезме, ничек итеп эләктердек моны? Менә. Кыйларында кар ява. Һәм уртасында тишек. Бака. Дан бурын нәрсәгәдер сыштырдым. Салабыз. Мин әле генә курыктым булай итәргә. Борчакны, менә күрдегезме монда? Күпме борчак, карагыз. Һәм шуны монда тутырып бетерергә кирәк, төшереп бетерергә кирәк. Менә шундый уен. Берәү бар, әнә. Вакытка мәсәлән. Күрәсезме, ул бер кая да чәчелми, ул җыелып бара. Мә, эшләп кара әле. Менә шул тишеккә. Ага. Әйдә, Зифа. Буламы? Җиңел түгелме? Җиңел. Яхшы. Мәле? Оha. Шел düştü. Dörtev. Beşev. Oo, iki uçup bitti bir yıl. Bilyard oyunu zaman. Шоған әзірәк. Буламаны берничә тишек ясаганнар. Берничә тишекте ясарга мөмкин. Но анары берничә бутылка кирәк була. Аннары бит не тиз була. Янары берничә бутылка кирәк була. Ие. Аннары бит ике шиша куйырга кирәк, ике тишек булса. Бишәү булса, өч шиша кирәк. Һәм карагыз, анары менә җыеп бетердегез бит. Җыеп бетердең, ие. Ачасыз. Зифа кит күрмә. Ие, ачасың да. Каты ябылган. Я каты япканмын да хәзер. Ма. Ачасың да. Hoppa. Менә бер кая чәчелмәде дә. Идән буйлап та чәчелми, җыеп йөрергә кирәкми. Шишәгә җыелып бара. Бөтен борчак. Булдымы? Булды инде, булды, чәчмә бүтән. Җитәр. Кая? Иң авыры кире кертергә. Чөнки тишек бит. Тегеләйдән тишелгән. Ой, без бит чүпләмибез дип сөйләштек. Дөрес. Һәм шуңа күрә алай итеп уйнамыйбыз. Мә, моны кире салып куябыз. Оп. Булды. Һәм иптәшләр, тагын бер уен тәкъдим итәбез сезгә. Акчалы уен. Менә. Монда миндә акча. 50 копеек. 50 тиен дигән сүз, әйме? Монда төрле зурлыктагы төрле акчалар. Тукта, тимәгез әле, китегез әле, Рәс. Менә шулай итеп куям. Сезгә бирелде бияләйләр. Менә сиңа. Бу кайсы якта торсын, кая җайларак? Син сулагаймыни? Сиңа шулай җайларакмы? Юк. Бияләйм. Ярар. Уң кулга кисәң буламы? Әллә юкмы? Җайсызмы? Җайсыз? Син дә уңагай бит инде безнең, әйме? Син дә уңагай. Әйдә, сиңа сулныкын бирәбез, чөнки син зуррак. Мә, монсы уңга кисен, ул бәләкәйрәк. Сезгә шушы бияләй белән шушы акчаларны җыярга кирәк. Шудырып алып, булай итеп алырга ярамый, шуннан гына аласы. Һәм үзегезнең стаканга саласы. Бәйләп куярга сезнең икегезнең дә уен башланганчы. Әзерме? 1 1 2 3 киттек.
Yok, шудырып алырға ярамай. Ярамай дедім шудырып алырға. Айда, ана бет болды. Айда. О! Опа! Ne bit buldu? Hem? Bir. Hem? Ayda. Unutayım. Ayda sanıyıq. Neşe bunda? 25. Aha. 30. Aha. 35. Aha. 36. İyi. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Evet, 10 son tugel 10 tiyin ol. Yarar indi, әлі сен алар өлмесің. 46, Ya. 47, 48. В общем, Степан 36 сом mu? Білмеймін. Неше болсын? 20, 30, 35, 36 сом, 60 тиін. Benim 38 сом. Сенің аңа ауыррақ бұларыны алырға еді, бәләкейлеріні. О, мұнау. Әзәлиялі сол қол білем. Шоңа көрі достық жеңді. Бір-біріңізге қол берішіңіз. Сол қол білем мәйсіз, қол берішіңіз міне. Ақшағыз көп болсын, кісәгіз тұтырық болсын. Hem şul akşanın ağırlığından iştanığız çık тұрсын, әйме? Гіл чөм deyip тұрсын. Шол нәрсәлі бәйтемін тағын. Көңілігіз тыныш болсын, еңізгі тіләклер, бір қашында қытлық кешірге язмасын, дүниялары емен болсын, шушылай ойынар, ойнап, күннеріні, буш вақытларыны көңілі етіп оздырырға yazсын деген тіләк білән, біз сіздің білән сабылашабыз. Сіздің білән Зәлия Зиннурова, Зифа Зиннурова һәм мен Зүлфәт Зиннуров болдым. Келесі шырашыларға қадар сау болыңыз.